Алроса акционерная компания «Уанна Ухукилин округ экологической фондатын өйөбүлүнен таатта чашымағар күн сардаңыта экологической лагыр үләтін сағалата. Елін әңір ұлыстарттан барыта хүрбе бес оғы сүймерденен келен тулалыр айылғаны үйені көйірі көтері сүрері учон айдары кытта чынчиеға. Amma taatta menge hangalas çorapçı onu usaldan ulustartan sürbe biyesoğu bir nedeli ustata bu kız amma onyulalaq diyen ıtık siliger bililerin körülerin hangatıqtara. Ilbıtça oğlar bolbakka manna erdetten ekologiya kayısqatıgar üleleher oğlar kelbitter. Tık kötürdürü güverte geldim heyme kötürdürü. Var eleleri kördöp eleleri yürütüyen har eleleri kördöp har eleleri körüyor hardarı maksalları kördöp maksalı. Çeşime koskolatın sayıngı lağırın jiyeti uota barıta bar. Ahır yürenler tuspa tutularda otton manlık joğuz jilerge oluk suyan olur uqtara. Nahçı dekoristiler ansami söyletin diye bana sütele kapıp amma restorar manan. Otoboycalara emeği olatır gıtaltağın bilgi olarağın kepsidağın tavarıstağın igen. Oğullar oskolaga urokka teoriyani bararabit bollaqtarına jabulağırga oçunaydarı kıtta et illilerinden tutan kaban kasıhan irdehen ımpıktan çımpıktan çinçiyektere. Küstah пойдет ученый аллыбыт, институт биологии, кандидат биологических наук Троева Елена Ивановна, Попов Анатолий Анатольевич. Он набьет экологическое просвещение Аксакалбыт Валентина Иннокентьевна Дмитриева гидробиология. Олар үйретеле орнитолог Путусаян Нанигер Владимир Владимирович Бочкарев, научный сотрудник музея Ярославского. Он оседалища Саргалана Николаевна, Академия наук. Анаркта опыттах тоқ бар экспедициялары бұл республика түтінен ұйтар, халыкені экспедиция халаятчыда болар. Сезонға оғылырға туыр тәқпетінден бұл чечімаққа бар өен көйір түгін арзына бір азетін түгін қанны көнер балаларын, тоқтарын, қайдақ кенері научный методынан өретелдерін оны өретебет. Бүлі бөліқтіргі күн экаден лағыр бәхі сылын үлелері бит боллағына бұл күн сардаңыда лағыр илінеңерге бастығытын тәріленіне. Тәргиятчілер маны үгеске көбілутан сыл ақсын ұйтар соруқтақтар. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Сақа телевидениеті, Татта.